Tedre which kamalakal morait kone chalaro ken shikorian realika she can when it can to one along she can come mobilize when to quite kongu nika konin dangro ke doctin chewa she can when it can the allergen ka kantine ken ko kantine ted can the alantama telaram de tinkaka ken kantine tin content the pin malakal tilanying ted chaga kep kan the nuääri jason bor wate ji aspele mayo tekatin ba baneden kontin chala da longo shi pega dire me lat tin dwal janga ke ken ted e jich dung pan gak jejen bor la jej pan gak kero riali kan wo ben nuääri ba ka gang ala rikan danen gor ke toke nuääri ta danen chin nuääri shi ga trap ke jere wi kamala kal nuääri changa jek tinang tinak ted ken janga wer ken shang tongomi ko la kan ka talk all the time rei wech so rei kana me kan kono niam mi jira me jidit gor je en go jinder subscribe ka de notification bell je twain ko mete mi shebare da shwamala shuba ka je ko gwas dana pa break je ko gwawo bi mandana le rodo brana mala link pet ku subscribe ka ku notification bell ku je twain ka ku share ku ja to bu gwado mo roje link kono gwas me men bana link ta danen shi ted kana jang shiren mat ke jere wi kamala kal cha ngaje no ko konin dangaro ke dok me sha weekend ya cha clear out kan den kontin la jang kana ted especially ted kantin ken ko na sha kep shi ko pot kan dia chingani kulu bu chonga mala kal shi gat ken kamen ken shi ko unimis no chi don tanat re wi kamala kal rai kon ko ngai kana gwan wo te ka ye ka tok larik dien kan shunken alaw eganken malakal ko shede pen lekano ler kana to kan e kontela kwar no cheke johnson ulun no johnson ulun kan actual nang chike ben already ka malakal men beka ke gwade dan chicken mobilization chicken lat ko konin dangro ko use kan tactic me ko shiji malakal chicken bedwala ted no chicken bedwal ka to kanti ni ken dial chaga kaptel kanti mungot penyen tama liep kanu ba pon malakal bajam mak ne de kon lan wer way ami no anyoken boom karodian no i kumatin boka ka dei ka dei tidit no ka bokan ka ren yale banamo ke liu ngai kana gwa no gan nuääri ki ngana nuääri tinchorian matkel ke kuma spele I want to kujemi cha kanong jalwo sir lalat ke teleramede ben be maje mo be do ko ren ya la gore jen o be boga tyak ke wijen ke pin ko mo boga nan teram dere jaj bana cha nga jore do ren ya la kana bogidi so la lep kene ke men mi shi ka bok ke tok ba ka bok bane so chire nyal che tere shedwal so tel ren nyal mo bogon to right now ko cha nga jeno by any time da ke yik bok la tok so kujemo si kan yu gujeno ngwano ne ti te nakane ti ano bine yingnak nuääri ngwano bine kapkel so right now nuääri yoro den kapkel banman tok adwal lana tok e wi malakal dwal teten kan de ti si kan ga train ka konin dang jok ken ne de kontela ted tine ken quicken no yer ken ne ken quicken agwano ne ken ngwane ken by the way population dung dien ngane ti shal ke tati quicker lunga ne tot kenede tor long lo shikan te ka person ko de kan go de kan kor me de gorin maten ko lat ka me ja gor jango ba ka tu ko en population ngwan manani kan dul we kor pe kan go shigorin en ngwan ka ngade ka football compound football field we karudi no shiko ngwan but quicken kor nen kon lan nuääri cha lat ka lat dan quicken eja kon werne me ring natin kapet okay bar ka jiga kap ko mai du kare jepin so they know te ko na chuden la ka nongo cha tok so melet kana jeno shi mobilization chikan lat kan tet ka janken ke rai wujin winami ka chikan graduate anyok an wude shal ga pol nangam shi bare wi ka malakale bu boom na ka by the way he gonna do nothing chega bulwak ne kana tet already tomorrow ba wujen then bu do na kan ten bu do ne kan tet panken so they have no idea laling no bi chor nyur ke bi chor be nyur bang la nyur point at bang ne ram te ga mach bi chor nyur point bang
so ajan dan le roden tama rewi ka malakal so malakal already penne tere dwala mdi te jeno ka gwade be mu te shikir mi yadi che Dr. ma charge che jalun ken ne diala konte la political prisoner ci kana kebre wiki juba wo te che lunya bam right ka ke Dr. ma charge bet kula right kan wore bitura lo re wujamo so name ajan dan to tama so update gor kone Nuer pangak already chicken kantine nying tane dial shaga kep ne dial siguru din wudut kamalakal anybody charo do dut kamalakat so teletet meteka kantine kentem so kane ken kone yari ala ken we bukur bukana hotel ken when tiene long chicken kore ande long teleka training me akam ke they have no idea manan to ga changjel ken ko e boom ne roda this is lie fanyen tet gorga sholo fanyen mo karo rek they should be doing something else either they go to university that in medekanalat ke de kan declare no shikan kor mi en britain ko ramshi larayan mit kor yes they can rodin capture tele but mo ka insist ko mo kan mo la kan roni siang online e bi shor nyur point ran mo all that quick kan na kan rodin so tele me runa but dot ka kan biare kon ko jang ti tele rambe ngwa dan bu role ken can be problem be love phase kon malakal dong malo do no wetan ka jang tot so what will happen to them so balari kaka so na me janana go re nywa yekel kirma yadit che gorno be malbretin but use a tat so tatati tat to the queen kante I think even population then I think more than dong half of 500,000 500,000 population quick alone keep 500,000 to 600,000 chicken work 700,000 bo no kinu kudang de karoden kinu kudang bakal population and tad mo ko tener ku karo reduce ka tag we can jen o bi kan de ni bi kan yin kan wore lat kan ala nyin kan medan ku ne kan me cha me nyin wore boko ka karen yale lal kan they been celebrating it but right now nobody celebrating it anymore but celebration pa kan lat pan kwa me victor tell me victor che dia o chicken mane ro dia report bi kan kor bi kan ter kor bu go luten bo metel rami mo teram bi der kaka so they should think something she brave no more she braveness away bo ba dorun ba je tuk ajen dor da ante kel kaya so metel ya mi shala da mi jakerun ba ye user yen tad yen sholo na me run ba dot ke ya larik dun so ajen dan le ro den tamana me han bi ataka malban je umrden